We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Central and Eastern Visayas, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. A wonderful morning kanatong tanan. Welcome sa GMA Regional TV Live nga inyong makita Lunes hangtod Biyernes gikan sa alas 8 sa buntag. Ako gihapon ang inyong makauban ning nagmaya nga kabuntagon, yours truly, Cecil Kibod Castro. Mga kapuso, ayaw gihapon kamo kalimot ha sa pag-amping sa inyuhang panglawas and of course sa pagtuman sa tanang mga health protocols. Busa mga kapuso, aduna kami ikadalit nga pampagana sa inyong kabuntagon. Pinaagi ni ining segment, among i-share kadinyo ang mga budget-friendly nga mga putahe nga swak sa inyo ang panglasa o dali ra hibuon. Tara magdungan ta pagtan-aw ni ining usa ka special smoke barbecue gikan ni John Alas. Hi, mayong adlaw. I'm John Ace Berula. Ako i-share niyo karon ang Alas Smoke Barbecue. Low and slow barbecue process. Kapuso, sa mga gustong mo share sa ilahang mga recipes, i-post lang kini sa inyong Facebook account ang proseso sa pagluto o gamitan ninyo ang hashtag GMA Regional TV Live o hashtag Lamisya Express aron sa kahigayunan nga ma-feature dinhi sa telebisyon. And to start our morning mga kapuso, karong taon atong makauban si kapuso actress Carla Abellana o hisgutan ta ang mga loves of her life on-screen and off-screen. And katong gustong hilig kaayo magluto og mga Filipino dish din ha, mas ma-inspire pagayud kamo sa pagluto, sanglit atong hinabi unyang taon ang usa sa mga haligi sa Cebuano cuisine. Og ani ay usa ka tinun-an nga nag-viral sa social media gumikan sa iyahang na-imbento nga oven. Pinaagi kini sa iyahang paningkamot ug pagka-resourceful nakahimo siya og oven aron maka-bake siya ug maka-submit sa mga requirements sa online class. Award-winning actress, endorser, and animal welfare advocate. Kumustahon ta this morning ang usa sa mga bida sa primetime series, Love of My Life. Ang love natong tanan, Miss Carla Abellana. Maayong buntag, Carla, and welcome to GMA Regional TV Live. Maayong buntag sa lahat ng mga kapuso namin dyan. Thank you for having me, for guesting me today. And we're so happy to have you this morning, Carla. Kumusta ka na? Okay naman po, so far so good. 2021 is off to a good start for me. So I'm very grateful. Sana magtuloy-tuloy lang po yung blessings. Let's talk about the loves of your life. Itong mga aso mo. How special are they, Carla, in your life? As my loves of my life. My gosh, thank you very much, loves of my life. Oo nga, kayo nga po yung una nagsabi na loves of my life ko sila. Yes, totoo po yan. They are one of the loves of my life. I have 4 at present. They keep me busy. Iba po yung pakiramdam kapag umuwi po tayo ng bahay tapos sila yung sumasalubong sa atin. Yes. And this time naman, pag-usapan natin ang love of your life and your co-star din sa Love of My Life na si Tom. What's it like working with Tom in this project? Kumusta siya as a co-actor?
Working with Tom, particularly in Love of My Life, although he only had, I think, 2 taping days for Love of My Life, happy kami kasi kahit yung character niya as Stefano, matagal nang nawala sa kwento, kahit papano magkakaroon pa rin siya ng appearances in the show. So nakapag-taping kami together. And how about Miss Connie Reyes? Ano yung mga nakukuha mong mga tips and techniques from her? With Tita Connie, sa kanya nagmamatter yung bitaw ng linya. Siguro that's one of the things that I learned from her. Involved siya kung meron siyang gustong palitan na particular sentence or word or just delivery in terms of yung lines. Ganun siya. Because oo nga naman nagmamatter yun. Because to most of us, we may think na, linya lang naman yan, script lang naman yan, di ba? Anong difference yan? But really, nasa sa pagbibitaw ng linya, minsan may mga pinapalitan sa linya that would make a lot more sense and would change the scene entirely in a good way. This time, throwback tayo to your iconic TV roles dito sa Kapuso Network. Please share your fun memories about these projects, Carla, ha? Let's start with Rosalinda. Napaka-memorable because aside from it being my very first project, katrabaho ko the likes of Direk Mario J. De Los Reyes, an amazing director, unang project, amazing award-winning director niya. Working with everybody else, ang una kong kontrabida, Katrina Halili. So yung mga ganong, try ko nakatrabaho, ang daming pinagdaanan. It affected me a lot, but thankfully it made me stronger. And this time naman, ang My Husband's Lover, isang Husband's classic Lover! na. Yes, another iconic teleserye yan. Hindi ko makakalimutan ng My Husband's Lover kasi I won an award or 2 for My Husband's Lover, as well as my other co-actors, nanalo din sila. Mas nakilala kami around the world. Yun yung first time na nagkaroon ng teleserye na trending gabi-gabi sa Twitter. And of course, ang Love of My Life, Carla. Love, it holds a special place in my heart kasi working with our director, Don Michael Perez, affected all of us a lot given the fact na nakapag-relate siya sa kwento ng Gusto. In fact, parang kwento niya ang Love of My Life. Given his experiences with his parents and having to deal with terminal illness in the family. At every night, inaabangan talaga namin ang Love of My Life. So please thank and invite everyone sa patuloy na pagsuporta nila. We are happy with the feedback that we have been receiving. Happy po kami na na-enjoy niyo po yung show namin. And sana hindi po kayo bibitaw. Sana hanggang end talaga, hanggang dulo talaga nakatutok po kayo. Thank you, Carla, for spending your morning with us and for making our morning even more beautiful. Thank you very much po. And that was Carla Abellana, mga kapuso. Ayaw ninyo pa kaya sa pagtanaw ang mga bagong episode sa teleseryeng Love of My Life, matagabi din hilang sa GMA Telebabad. Ug mubalik pa ang kinaham ninyo matagbuntag, ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Karon ang usa sa mga ilado kung Cebuano cuisine ang hisgutan. Let's all welcome food historian Miss Luella Alex. Maayong buntag, Miss Luella. Maayong buntag, Sab. First of all, Miss, how are you and your family doing? Kay lockdown man, so sana imprison, no? Kuan ra kayo, no? Kanang harsh ra kayo nga statement. Yeah, lockdown in the house. May ganin no, resume. Sakto, bahalag naka-stay at home. Miss Luella, during the lockdown, during this quarantine, usa ang imuhang mga videos, ang imuhang social media pages nga giduaw namo for some comfort zone, comfort food. Can you please share with us how you started your love for cooking? Kanusa ni siya nagsugod and what inspired you to really pursue this passion? Niyan tumanggod, if you're a girl, you stay at home. The boys can play outside. But you're a girl, babaeng buhat, you stay at home. Stay with Lola, stay with Mommy. And then, learn how to cook. Ganong yun na, learn how to cook. But now, I don't regret staying at home because of that. Because I learned so much from my grandmother. And I think the love for cooking developed
as I grew up. And with your passion for cooking, you were able to produce a lot of books, 7 in fact, about Cebuano cuisine. For you, what makes Cebuano cuisine really stand out and what makes it really unique? The Cebuanos are not maarte, no? We do not put too much like some provinces where they put a lot of sauces and everything. The Cebuanos, what's important to the Cebuano is that the ingredients are fresh. Ngaway lang sa, no smell. There are 3 cooking methods which have stayed with us. These 3 cooking methods are what? Sugba, which is to grill, no? Sugba, then tinuwa or tuwa, the verb is tuwa, and then kilaw. The verb is also kilaw. The resulting dish is kinilaw. And what's beautiful there is this way of cooking has been passed on from generation to generation. Nga di gid makalimtan. Ang everyday food nato is really shoot to kill. And Ms. Luella, you have a book entitled Balaang Bahandi, The Sacred Treasures of the Archdiocese of Cebu. Balaanon. That's the word there is balaanon, which is sacred, which means sacred. So that's about the 57 churches that were in existence when Cebu became an archdiocese in 1934. Yeah, all these churches are mostly made of stone. Kanang made of stone na churches started our tradition to bake or to cook with egg yolks. If you think of a town that has a big stone church, you are very sure to have a tradition of using egg yolks. Leche flan, kanang mga tocino del cielo, torta, puros na egg yolks, no? Kay ang gigamit sa pagtukod sa atong mga simbahan, ang may simento, ang argamasa consisted of egg whites, the sap of the lauat tree, and apple. And of course, Ms. Luella, we have mentioned already about your 7 books that you have produced. Which book was the most memorable one that you have ever produced? Of course, I will say Hikay. Because Hikay, the culinary heritage of Cebu, has my heart and my, I think, too much of myself in the book. Amazing. Emotional ko. How come, Miss? How come? What is it about Hikay that makes it very precious among all the books that you have produced? Well, for one thing, it's a favorite topic, food. Yes. Food is always, may man kay mangaon sa amo. May kay mangaon. So in that book, my grandmother's leche flan recipe I shared my grandmother's leche flan recipe, her escabeche, her adobo nukos. I shared family heirloom recipes in that book. So a lot of me went into that book. And Miss Luella, kani gusto dyan na mo ipangutana kay ilado man jud ang Cebu sa lechon baboy nato. Pero unsa pa ang mga pagkaon nga makaingon ka nga tatak Subuanon jud ug adunay significance sa ato ang local history? Ang atong puso, ang atong kinilaw. Because our kinilaw is different from the others. We are the only ones who serve kinilaw with adding coconut cream, coconut milk just before serving. Ang uban, muputi man ang ilang kung ano, our neighboring islands. Na muputi, but that's because they add tabon-tabon. It's a certain kind of nut that they crack, and so it makes it white. Ours is white because we add the lovely coconut cream. The puso, diri man yun sa Cebu ang puso. So, it started in the mountains as an offering to the spirits. But then maybe later the farmers saw that it is a very convenient way of kanang bringing rice
to the farm when they're working. So mauna na nagamit na. But at first, offering na yun na sila sa mga espiritu, usa sila magtanong ba. So, yeah, napuso ang Betinilaw, and I always call our lechon inasal. Inasal man yun na. Pag-abot sa mga Tagaog, nahingo ng lechon. At gitugutan ang mga Tagaog na mo overtake ba sa atong inasal, because the root word there is asal. Magsugba ka of pieces of meat. But when it's a whole animal that you are roasting, that's asal. Before we end our interview, what's your message of hope and inspiration for all our viewers? Always patronize what we have in Cebu. Be proud that you're a Cebuano, and be proud of your food. Thank you so much, Miss Luella, for all the valuable lessons and information that you have given us. Daghang salamat. Daghang salamat po. Amping. Amping, yes. Amping mo. Amping kanunay. And mga kapuso, mubalik pa ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Karon mga kapuso, ila-ilahon ta kining usa ka hospitality management student nga very resourceful kayo para makasubmit sa iyahang mga requirements sa pagtungha. Atong ila-ilahon si Jovel Bitonio Bante Jr. Maayong buntag, Jovel. Welcome to GMA Regional TV Live. May buntag bud, ma'am. Kumusta naman din ha sa Davao? Kumusta ka, Jovel? Okay lang, ma'am. Laban gyapon, ma'am, kay pandemic, ma'am ba? Mao jud. And talking about laban, giunsa nimo paglaban? Isip usa ka tinun-an, ilabi na nga online schooling lang gihapon karon tungod niining pandemic? Ma'am, wala di lang jud mawalan og paglaom, ma'am, sa kinabuhi, ma'am, kay namang giparaan jud, ma'am. So dapat jud nga molaban jud ka sa imong kinabuhi. Ug giunsa nimo pagkahilig kining pagluto ug pag-bake nga very much part kaayo sa imong kurso sa hospitality management? Ma'am, sa senior high man nagsugod, ma'am, nga kanang mas naganahan jud ko og kanang luto-luto, ma'am, tungod kay naman siya kanang textbook ba nga ma'am, strand, ma'am ba. So mao to gipili nako siya, ma'am, kay as long as mas gwapo ni siya kay dali ra ka makasulod og trabaho gay, ma'am. And talking about direction, how does it feel na nahimo kang social media sensation tungod sa oven nga imuhang nahimo og namugna? Kuan lang sa ma'am, sa dugan, ma'am, tungod kay kanang murag daghan og kuan sa kuan, ma'am, ba nga na proud sa kuha tungod kay kuan kanang ato akong nabuhat, then tungod ato kay murag double akong pagpaningkamot, ma'am, ba, para kuan pod kay daghan pod kayo nagkuan, ma'am, nga nagsalig, ma'am, ba, nga kuan ka puhon na sinso ka na. One of your teachers praised you for being very diligent and for being very creative and resourceful tungod sa imuhang gihimo nga oven. What can you say to him, sa imuhang maestro? Dako ikaw pasalamat, ma'am, kay Chef Mond, ma'am, kay Chef Raymond Binyosa, kay tungod sa iya, ma'am, kay kanang murag na motivate pa kog maayo, ma'am, din isa siya sa mga teacher nga nagatabang sa mo, ma'am, sa mong eskwelahan, din kuan unta daghan pa siya matabangan, ma'am. Tungod kay makapabilib kaayo ang imuhang giimbento nga oven, pwede ba nimo i-describe kanamo unsa ang mga materyales nga imuhang gigamit nga nakita ra jud sa panimay? Ma'am, gihimo to siya sa lata na biskwit, then gibutangan ako siya kanang wire nga kanang chicken wire na gagmay, then butangan ako siya balas sa sulod para ang balas kay magpundo siya sa init, para then pag magluto pa to, ma'am, kay dili gid siya maingon nga ma-check jud nimo ang temperature, kay syempre wala man to siya temperature sa sulod, then mo to time to time lang jud nimo siya i-check jud para dili masunog ang imong giluto nga pan. Sakto, close surveillance lang jud gihapon, no? Pero asa ka nakakuha ni ining ideya nga pwede ra jud ay nga makahimo kag oven using mga materials nga naaras panimay?
Kuan ma'am sa mama, siya ang nag-suggest mod ma'am nga buhat kag nga kay sa unang panahon po daw ma'am sa iyang lola kay nagbuhat daw yung lola ato pero kuan lang to ilaha kanang pangbingka ma'am ba. And before we end our interview, Jovel, unsa ang mensahe nga gusto nimong ibilin sa ato ang mga viewers, ilabi na sa mga students sa nimo? Kuan lang jud kanang salig lang jud ka sa imong kuan sa imong sarili then dili pud ta malimtan na to nga na ako'y Ginoo sa toa then maningkamot lang jud para sa imong kuan sa imong sarili ug makahuman ka sa imong ito lang. Thank you, Jovel, for joining us this morning and for sharing your very inspiring story. Kaganihan na hinabi nato ang award-winning actress Carla Abellana nga bida sa Love of My Life nga taliwa sa mga awards nga nadawat, padayon gihapong mipalambo pa sa iyahang acting skills. Og nakaistorya usab nato ang food historian and author Miss Luella Alix nga mipaambit sa kamahinungdanon sa Cebuano cuisine, culture and heritage. Og nakaistorya usab nato ang makapabilib nga tinun-an sa Davao nga si Jovel Bante na ehemplo gayud sa paningkamot sa pagtungha aron makab-ot ang iyang mga pangandoy. Pinaagi sa ato ang episode karong buntaga mga kapuso na highlight gayud ang istorya sa pagpaningkamot aron makab-ot ang mga pangandoy ilabi na sa pagtungha ug ang istorya usab sa paningkamot nga mapaambit ang kamahinungdanon sa mabulokong kasaysayan sa mga pagkaon nga tatak bisdak. Busa, we'd like to leave you with these words of inspiration, mga kapuso. Cooking is at once child's play and adult joy. And cooking done with care is an act of love. By Craig Claiborne, usa ka American restaurant critic, food journalist, and book author. Mga kapuso, just log in to our website, www.gmaregionaltv.com, and of course, subscribe to our YouTube channel, GMA Regional TV, para makita ninyong kining episode and more. Busa mga kapuso, daghang salamat sa sumli natong panag-uban ug nang hinaot kami nga ubay-ubay nga mga impormasyon ug inspirasyon ang inyong makuha pinaagi sa ato ang programa. Daghang salamat and have a great day ahead.